godine i Radiko. Ekipa Jagodine nastupit će u sledećem sastavu. Broj 44, Žuničić, 27, Jelena Žarković i 35, Pešić. Broj 23, Kesić, 49, Pavlović, 30, Pavlović, 6, Živković, 4, Kulat. Pošli gledalci, molim vas da pozdravite naših železničara koji su time zabeležili svetosku pobedu u sezoni i to na Kragujevačkim ratištima, sad ubedljivo održe prvu poziciju u Superligi. Želje jedine ekipe u Superligi sa maksimalnim učinom.